Каждый день, выходя на улицу, 93-летняя Гулизар Халилова любуется красивыми видами Тарахташа, которые открываются взору из ее двора. Эти горы и чистый морской воздух ей напоминают родные места, ведь родилась она неподалеку отсюда, в не менее живописном селе Ворон. Bak edi tutun. Ablam bizim Kavasaz diyen yerde tutun diye çalışıyorlardı. Gece gündüz onda yatıp ona kakar ediler. Kavasaz diyen yerde dağının içinde. Onda yatıp kakar ediler. Anamla var ediler yüzüme. O yüzümleri de pasilka yapıp Moskva'ya yollar ediler. Bir kat apilka koysa bir kat yüzüm koruyor. Bir kat apilka bir kat yüzüm. Var biz anama yardım ederdik. Однако эти обрывки теплых воспоминаний о счастливом детстве в памяти Гулизар Бита быстро сменяются страшными картинами о войне. Bizim köyümüze bir şey düşmedi, şeylerine bomba düştüydü. Bütün ahayları yığıştırıp aldılar dediler. Babamlar aldılar dedi, turdadım yaya. Еще одно горькое воспоминание – 18 мая 1944 года, когда мать одна с 6 детьми была вынуждена покинуть родной дом, не взяв с собой ничего в дорогу, полагая, что их ведут на расстрел. Но Гулизар Халиловой все же удалось попасть домой перед ссылкой. Çıkardılar bizi Sundaran'ın ogne. 2 sutka onda olduk. Sonra ablam bana dedi, sen dedi aldık, gugum dedi, gugum ne suya baran gibi etti dedi. Eve gir de dedi, evden şey al dedi. Gelsem kapılar bu kilitli. Pencereye kırmaya kıymadım. Kayıttım boş eve. Verdim onlara ablama güne. Ay burada yönettiler. Burada vardım. Balkız bağladım. O şey balından biz oralara düştük. Sonra bir stakan bala, bir kopka kartop verirdiler. Onun çok yaxşı yaşadık biz. Biz bir denemiz ölmedi. Молтовская область, Красновишерский район, село Горовой. Bizden yukarı var idi Волос. Большой çuval, маленький çuval. O yanı taygayıydı. Уже ayılar gece akşamdan sonra çıkmaya korkarıydık. Ayılar gezeriydi, bağırıp gezeriydiler. Çıkmaya otmaz patlarıydı. Bütün ayılar dolu oraydı. Anda araba ne gezmedi, araba yok idi. Yaz ve kış çananin. Onda soğuk kuraldı. Pek soğuk. Kar yağarıydı, öyle dururuydu. Bu abi boyda kar oluruydu kışta. Ondan sonra barda kartoplar buzlamaz idi bakarın dibine, yağla ne buzlamaz idi kartoplar. Onları çıkarıp varıp taşıyıp, onları pişirip aşarıydık. Aşamaya şey yok kışta. Yazda meyveler çok iyiydi. Yaşamamız pek ağırıydı. Ayakkabılarımız yok idi, üstümüzde başımızda urbalarımız yok idi. Yalan ayak, yalan baş. Çok çekiştik, конечно, halk pek yardım etti. Kime valinka verdi, kime o laptalardan verdik. 2 semyalık evler var, birer göz. O bir gözüne bir gözüne bir semya oturuyordu. 2 semya oturdu biz. Помнит Гулизар Халилова голод в ссылке, который унес жизни многих крымских татар. Paynen verirdi İsabet ablamla anam. Birimiz ölmedik. Bizim halk. Payok veren payoku oturuyordu, bir seferden aşağı her idi. Pek çok halk oldu o vakitte. Bir seferden aşağı kalsa ya aç gerek, pek çok halk oldu. Atlar olurdu, atlar varıp kazıp çıkarıp onları aşarıydık. Torgaylar tutarıydık. Ne yapayız ya aç olansa ne yaparız? Вскоре семью с другими односельчанами переселили в поселок Черное. O Çorlu'ya onda da o banditler oturan eller, baraklar var. Tören çıkıyor. O baraklara bizi hep biz dağıtlar o baraklara. Onun ablamla dağa çalışıp şey edip, meyve çok edi dağda. Nasıl meyve isteyeceğinin her türlü meyve var idi. Yazda bütün o meyveler yığıp gezerdik. Balı olsak da onları yığıp gezerdik. Onlardan biz ölmedik, alıp gidip satarıydık. В 1949 году мать с детьми решили бежать в Тулу к отцу, однако их поймали. Но это не остановило семью. Через 2 недели им все же удалось перейти границу. Здесь жизнь немного наладилась. Гулизар Халилова смогла выучиться и получить специальность маляр-штукатурщик. Спустя несколько лет они перебрались в Бекабад, в Узбекистан, где в 1957 году Гулизар Бита вышла замуж. Вместе с супругом они переехали в Черчик, стали родителями 3 детей. Ahmet Eda'dı. O da Borunlu. Fırından çıktığı vakit Akçor'dan çıktılar. Fırında çoban idi.
26 жылдан бағасы еді ақайым. Кирпичный заводқа кірдік біз Челшікте. Ақайым тракторист еді. Живя на чужбине, Гулизар Халилова вместе с мужем не теряла надежды вернуться на родину. В 1966 году они переехали на Кубань, ближе к Крыму, где их ожидали новые испытания. Нижний Баканкая 2 ай отырдық, анан соң Ақайым танышы бар еді, Қырымбай Османов бар еді да, соны бізді Жүгінкай алды еді. Жүгінкай алдық, ев жоқ, шей жоқ, абеле бір одан шығын атлар нал япан ерлері, атлар нетен қамықтар дұра ерде, орасын бошатлары біз онда қойдылар. Шаулар кезей, бұда 6 айлығдан. Аша 6 айлық дейіп, не қадар ағладым мен. Аша жақлар балам дейіп. Не қадар ағладым мен, соң тапып бір евіш қалдық едік. Жить здесь семье довелось недолго. В 1973 году не стало мужа Гулизар Бита. На ее хрупкие женские плечи легла вся забота о детях и матери. Но несмотря на трудности и запреты, в 1977 году Гулизар Халилова решила перевести семью в Крым. Ей удалось приобрести жилье в селе Кашлав Карасу-Базарского района. Aldım, laf ettim, ben dedim gideceğim dedim, varıp şeylerimi getireceğim dedim Balkazani'ye. Ben gelince ki boşa kıknaya dedim. Tuttum konteyner aldım. Da evim satılmamış, hayvanlarım satılmamış, bu şeytimiz, bunlar okuylar. Anam onlarla beraber, o ara onda kaldırdım. Boşalttım şeylerimi, evleri akladım, boyadım. Her şeyimi yerine yerleştirdim. Вернувшись на родину, Гулизар Бита трудилась, не покладая рук. Bana iş gerek dedim, iş veriniz bana dedi. Sonra bu aylanı bana düşün de dedi. Знаешь что dedi, женщина dedi. Tabak dedim, ne zat bu ne zat dedi. Boydum ne zat dedim. Bu dedi, bütün ballarımı şeylerimi hepsini topladım. Başladı tutun dizmeye. Bütün koy kadar tutun biz tutun. Hapsiyatlı aldı göz ognemeni, şu yak çalışıyı giyip. O yardım etti ben прописка olmaya. 3 ayda прописка oldum. В 1989 году Гулизар Халилова исполнила свою мечту. Переехала в Тарахташ, поближе к родным краям. Doktorda gezer evlere, ah aman aman, çarede bulmaz dertlere, çaresiz dertlere de düştüm, aman da doktor bile çare.